Mongadi kereke tse ka moka ga tsona wa tlhokometse di areka tse ka moka ga tsona Archbishop Montsa a no ya a leboge di kereke tse tsa gage ka moka na ga tsona le batho ba batletseng ka mo gare ga tente ge re ya re ntse sefela bo papa Nyoni le bo papa Tlhango le bona batlo ba itukisha ge Archbishop Montsa a fetsa go amogela re tsena modirong wa lena wa dikamogelo le go tlhapisha maoto. Amen. Amen. Para Jerusalem or Kia. Amen. Maropala Gurna, Paguru Vechika, Marokia, Jerusalem. Kutamudima. Amen. Regular Matukamukama, Bamutimano Kunchi, Amen. Asman Tuaka, Lintula Mutimule, Mutimorum Rapedan Koti, Ulumetuketi, Awune Mujuta. Akune mugirika kamukara bana ba modimo ka le ba ka gore morapela mkoti ba le knora gore batho ka moka ba ba lenkafa e ka ba di kereke tse di fapaneng mara segolo thata go gore modimo koti go tswa modimo ba 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 sa rena a re eng ka se re di go sona ka mo gare ga lapale la ga mokai go tswa modimo ba 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 dire le kule gore re bile ditse amen ke kwa go tsana ka re ba re bile ditse go tswa mogela go tswa modimo ba ba amen le di kapesho go tswa modimo ba ba amen a re ya go tlo go tshuletseng amen ya motseba tshwatla ka no kwa se tshwatla ba re tlile ka go tswa mogela phuthego ya ulta reka le go tla go apesha batho seaparo ke tsere ditle ke go ka mo amen modimo ba ba haleluya a sratela tsela di nka kwa morago haleluya re tletse go tla go amogela batho le go tla go apesha batho diaparo tša kereke ya kwa galange amen ba le ke amogetse batho ka moka mo lineng le botsela Kriste mo ba jwana go phelo gore ka mitlhago ka ba jwalo ga ne tshwarela ka thapelo a bona ntwa go feta thapelo magagetso amen thapelo ke yona bophelo ba le ke nna mantsi yona ke nao ke sa tlo bolela go ndola se tsholo bolela ke tlo ba ke le go ga sebaka motsotso ke Kriste re go tshite go tseneng ka ga lapa la ga mokai go tswa modimo amen le bo ile magagetso na re bina mbo bana mbo